thir tu le ngai thatu zong te in zawai in che vai vek ule khovelin covid-19 sipui lenga boipui lain kom chakpa chaina pa ho te chuan van boruak atanga khovel hel kwal thei chi ral thuam thamang khen le chak tak mai hypersonic missile kap chuangin kumin ni pui lai khan an lo en chin ti the Financial Times an chin bu chuan military intelligence official 5 atanga an don chu July ni som pasari khan aron ziak takwa mai le hetianga China in boruaka khovel hel thei ral thuam chak lutuk mai a en chin hi China chuan thil lo om ni lovin sipai lam thil ni lo le a tha zonga man tur chi ani ti in dona man ruwa changkang ani tu chu khovel hriata a phana samaya na se United States sipai ho tu ber General Mark Lee chairman of military chief of staff chuan an ngai event hleti Bloomberg television atangin asoi chiang ta the David Rubenstein saw peer-to-peer conservation ti programa General Miley chuan he China ral thuam changkang tak hypersonic missile chungchang hi asoi lawa thuruk intelligence tam omin US point hypersonic ral thuam siam turin ma alame kaniti China in tun hnaya a en chin ang chi hi US chuan ala en chin lo ani kum sang khat zakwa somnga pasari khan Soviet Union chu aron chak chawin nuclear ral thuam lama in tlan siangna aloi in tran chho khan Soviet Union chuan Sputnik thalem chu van boruak sang taka akap chuak thut maya US le kho thlangram te abara khai hle ani kha tuna China siam hypersonic missile po hi Soviet Union in US aya achung nunna aron en tir thutangin China chu ral thuam le technology lama achung nun zia aron talanna nianga ini in US defense expert ho de chuan China hypersonic missile hian adu hunhuna America leilung chu chung lama tangin nuclear bomb mangin an ka fu chat thei tura an ngai pha ani James Action Carnegie Endowment for International Peace think tank chuan hun rei tak atangin US chuan Chinese nuclear beilet na tur hi alo ngai tua to ani ti China hian khombola tanga international range nuclear missile ka chua thei tur hi US soi ho alo du to thina ma se US hian nuclear arms control in biana a soi du ngai lo ani anti US chuan kum som ni zet Afghanistan in dona boipuin klom jok chanchanga in hnuk doka oka sang ni som ni pakata ni som pasari chungin mi nuai ka sing ni sang ni zet an sahim na tura Kabul Hamid Karzai International Airport atanga phur chu a boipui awangin khodang a hoi thei me ulawa chuti line economy le military lama ama chau phaber China chuan ral thuam thail khen alo en china America pa rilru ati hai le US senior military te chuan an ngai ven zui hle ani US sipailal ber General Mark Miley chuan Soviet Union hun laya Sputnik 5 rocket tangkha alo thleng le tamai amni ka hrelawa ma se chu tiang chu ni tura ka ngaya he thil ni kan vain kan ngai ven ani ati chuak phong mai ani China la in khovel hel tu meilong a tha zong a man tur virvel etin tirna ni ti chawin a soi du si nimin mai khan US ven himna mun pui Pentagon tu puang tu John Kirby chuan hetiang thil ma sona chaklu tuk mai le thei chung chuana lo mi kan tan ngai tha mai chi ni lawa ka ngai dan chuan ke ni ta na thata tu reng om love ati Financial Times chuan US official an ming thup te hena tangin rocket sati ani lawa hypersonic missile ni in nuclear ral thuam phur thei ania khovel hel pain atum target tak mun chu hla mi alowa kap thei ani anti ti inaziak Ruben Galago Democrat of Arizona State chuan hetianga China thil ti hi US ven himna lama kai harna tura man ru ania he kai harna hi ngai tha chi ani lul love ati Galago hi
US pai Marine Corps tel Iraq war po lo tel to politician a inlet tuna House Armed Force Service Committee member ni mekania GI na tur omlova ma se kan in en fianga yani ati General Miley chuan China chu US nunga tura ngai lain eng man ruale intelligence thil tenge an lo man ngai tua ngai ani ati US Air Force software officer pakhat chu thakalta khan alo bang towa China hian US atangin thiamna thuruk tam tak an ru chuaka pu an lo ni to thin an in do thlona changkang then khat po US thiamna atanga an nei ni in pu ane US hian hypersonic missile hi voi thum alo en chin towa ma se khovel hel chuak thei turang chi ero ani lo Wallops Island Virginia State atangin hypersonic speed voi thum en china a voi lina chu rocket booster har sanna a oma wangin a hloting lo ni in soyani ton hnaya China hypersonic missile rocket hian van boruak atangin khovel a hel kuala lei boruak chin alo thlenin China rama a target chu a ka fu ni in Navy time chuan soi hetiang ani chuan khovel khoi mun po an du thalin an ka fu thei don ni in ngai ani US hian Alaska hmuna North Pole atanga intercontinental ballistic missile lo ka phrathei turin anti-ballistic missile defense system khol abuna ma se chan lo khana alo chuak dai tiang main chung lam atanga van tlathut lo dan na tur eroin in thuam thandeu an mamo don ni in alangta khi van chung sang taka ar sizinga sikation mar sa khian US le China ram chain rocket tumtirin anjir chiang meka Soviet Union Russia le European Space Agency te point sikation Mars khizin chian tumin an lo bei to thina an la hloting lo khi red planet Mars khi China chuan an thalem rocket Taiwan 1 orbiter le Jungro rover mangin thlathum chuang anjir chiang ta Jungro rover chuan a thil mu chua thalak lung khok rok le vai vu chu leya aron thon tlathin ani Taiwan 1 mission angin Jungro rover chuan sikation Mars a tum nu in solar conjunction anti moon meter sang khat za somriat pani ajir chiang to ani mei ni som pali zir tom ni chonua sikation leilung han rapin Utopia Planitia anti mun chu chiang takin hanjir tana November thatira ati tur azodon ni inan soi China National Space Administration malakna ani China hi US ti lova sikation leilunga tumlut ram pani nania hetiang atang rungat po hian kho chak sakei bak nei mu hil an lo ti fothin China lo ro pui ruk zia chu alang chiang mai ome Zhurong hi US thalem Curiosity le Perseverance rovers tuk phaberangai ani Taiwan ti chu China tongin van lam thil zona te heavenly question ti nania Zhurong ti chu manlaya Chinese so ngai dana mei pathian fire god soina ani Zhurong hian manrua instrument paruk nein sikation a Utopia Platinia mun chu thlathum chung ajir chiang anga ama hi keji zani somliarit kevir thei paruk nei ani Associated Press News chuan China thiamna te chuan khovel athunun thei turan ngaya China President Xi Jinping chuan malakna chak tak nei made in China 2025 ti flagship policy nein robot military healthcare khovela a ber akai thei mai don in anring ta hialani hei hi US National Counter Intelligence and Security Center 10 an hmudan po ani US NASA point sikation zir chiang turin kumin February thla a an ka kai Curiosity le na Perseverance point that takin na thok zela thalak aron thon le sikation leilung aron thon da chu thithori wind sound da hum aron thon da chu amak hle ani NASA scientist chuan lei a thithori a chuan sawa ram hria turte oma sikation airo chuan chu tiang om velo anti Mars ni rukhan thithori hi khovela aron thon ani China le US chu khovela ramle nam inep chober turangai anita a China thunhoya kun mek Southeast China ramte Africa Commonwealth pui tele
Europe ram then kat le Latin America ram then kat chu US chuan chan chuah tumin thapui a tho mek na chungin America imperialism chu a tlu che mek thung si ro pui takin ram le hnam a lo ding chuaka an tlu che le thin US meu point a tluk chiana kong pui chu zoi muangin a zo zel emni ti tur ani taber mai US President Joe Biden chuan Asia to Pacific bial ta chu China thunun mek na atanga chan chuah tumin UK Australia nen AUKUS pol ta dinin Asia rama khuat pol ti in India Japan Australia ten en tan ho dan tur han phiar ngial thin ma se alu tlai manin a chon hu roi tuangin a eng wal anang don lo ang ta hle rum mai Trump admina khan Secretary of State Rex Tillerson le Defense Secretary General Jim Mattis te poin China din hmuni an hre chianga China hrek na le hremna na sataka kalpui du ma se chu ti mai President Trump po khan a tingot thai si lo trade war an han ti khoma China alo diau bik der si lowa democracy awangin India chu US lamtanga ngai ni ma se US du lo ber China sam phiar zom tlat Russia atangin ral thuam leiturin ruam mana siama India chuan Russia siam ral thuam US dollar tu le ding on thum point som pani man le tuma chung ral thuam te chu 464 T90 main battle tank te antel heng T90 te hi India rama ordnance factory board ten ataksa siamin engines transmission system ero Russia siam aniang chu baka India chuan Russia siam boruak venatur S-400 Triumph lei atum boka S-400 the US chen tra NATO member lengal Turkey chuan lei tumin Russia petra US in anin do thlona chuan war F-35 fighter all sam taka loka plathei tur S-400 Triumph chu andu silo Turkey po rem deuh ro rem thangam lovin US chu aum rengani kha ma se Turkey nena F-35 Joint Strike Fighter leitir antumero akan sel sakta ram ani US nge nangin India hian Russia nena teng ral thuam le tumna chu kumsang ni som paru ka tanga somni chungin za som nga pathum zetin atiniama US atangin ral thuam US dollar tu le ding on thum point paliman a cholut ta thunga tuna ero Russia ral thuam bok leili atumani India hian Pakistan le China jet fighter laka invenan air defense system S-400 Triumph chu amamo siani hemi turin kumsang ni somni panga payment le plans an siam tuwa soyani US hian khuat atanga athopui India hi kumsang ni som pasaria andan siam counter America adversaries through sanction act mangin India hi asem don nge adon lo ashir lo US Senator pani John Cornyn le Republican of Texas Senator Mark Warner of Democrat of Virginia te chuan President Biden chu India sem turin an phuta lekha an thonani US le Japan in do long rual te chuan China in South China Sea tuipui a keipui sa haurun mai laka tizalen tur la Indo to Pacific Ocean tuipui zalen na humhal turin October ni somni panga tunlai chovel hian USS Carl Vinson le Japan Maritime Self Defense Force ta chuan joint patrolling an nei dona South China Sea tuipuya international waters an ti lai an shoot vel mekani Japan lam chuan JS kaka helicopter ral tu thei rual le destroyer thlona te atira USS Carl Vinson in do long lian hi avoi ni fe chona turania August ka khat US Carl Vinson hi San Diego mun puetagin atol chuak tana ni dang anglo takin thuam that ni in US Indo thlona chuan war thar F-35 Sea Lightning II fighter jet dual CWV-22 Osprey en thlana thlona lian aphurani Carl Vinson chu guide missile cruise leg chaplain le silo guide missile destroyer Stockdale baka Squadron 9 le Carrier Air Wing paniten an zui bok Carrier Strike Group 1 azuya Frigate Operation Tactical Training Surface and Air Unit Refueling ti thei vek turani USS Carl Vinson in do long lian hi
September sang ni som pa puakhan thasom pasari chung za chu Puget Soviet Nadal Shipyard Bremerton Washington a an chei that ni in tunlai US indo thlona thale changkang 5th generation F-35 Sea Lightning II phu thei turin thuam thatania 2020 a Sandai go hmuna akir le chau ani US, UK, Australia, Japan le India khuat ramten China lo lian zel tur dan tuma an in thu rual mek lain China le Russia point US do dal tumin an lo tang rual ve dun sau boka avoi khana tan China le Russia in do long rual ta chuan Pacific Ocean tuipuya Japanese Island bul Sugaru Strait le Hokkaido malam chu tun thla October tirlam khan an pau pal tlanga Japan Maritime Self Defense Force chuan ngun takin an lo thir liam ani China le Russia indo long warship te hi som chuang ania Russia chuan Sugaru Strait chu international waters ania Asia to Pacific region a muan na omna turin kan patrol satya mai ani ati Russia President Vladimir Putin chuan Black Sea tuipui kama Crimea bula indo long somli sipai thlona somthum helicopter somni rual chu indo nun chanzir turin atir lut bok Crimea hi kumsang ni sompuli marsla khan Russia in Ukraine atanga acha sakthut Black Sea tuipui kama long cholna mun poimo tak ani he Crimea hi soita kang khan kumsang ni sompali khan Russia in Ukraine atangin achu sakthut mai ani US che dan awangin Central Asia ram Afghanistan vel apo China le Russia hi anin thurual chho zela South China Morning Post chanchin bu chuan khothlang ram te malak dan zelin China le Russia chu anin siam rem ati China chuan Britain chu AUKUS Australia UK le US anga China do dal tura an malak na in ngai tu anon turin a hriatir Kau Yanzong Register at the People Liberation Army Academy of Military Science chuan kumin sang ni somni pakhat chung ringotin US chuan long le thlona mangin voi sang ni chuang China ramain thla China security a ri sa san pa le ani ati China chuan US ne na complain a pe ti ani US President Joe Biden chuan China in Taiwan arun chuan US in achanin atran pui yang ati chu China chuan adu lovin ramdang tual chung thila in rola apua US Secretary of State Anthony Blinken chuan UN malak na hranga Taiwan chuan ti tu role play pui mo thatak ani ati po China Taiwan Affairs how tu Ma Jiaowang chuan China pakhat chau om Taiwan ramin engma ti tur anei love ti in aron do dal ngalani Taiwan President Tsai Ing-wen chuan President Biden a thu soi chu lom ati thule UN tho pui anin pe reng ti soin Beijing vauna le ti China wangin Taiwan chu azam ngai lova tu atun thun waya akun ngai lovanga tu thun waya ma akun ngai hekalwang Taiwan mi puite zale na turin anmani inveng turin digna le theina kan nei ani ati US Defense Secretary Lloyd Austin chuan NATO Minister meeting a US chuan a thian te tran pui le thlop chu ati turani ti soin China in Taiwan run se an pui ngem ti chu fia fai takin a chang lo US Secretary of State Anthony Blinken chuan US chuan China a pomna chu ala ngai rengani ti in US in Taiwan din mun poimo le a pomna po adang lam lo ani ati White House Press Secretary Jen Psaki chuan President Biden tong kam China in adu lo chu ron thuam moin US policy chu tun ma atangin angai rengani ati pok ole tuna international politics ngai nom tak pai kan ngai thlak tak hanjiak tu kha city lari noma mizo tlangwal Cambodia rama omek ani viewer ta hena ngenna hanjep ve leila kan channel min la subscribe saklo viewer ta jinga khan in lo omani chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sakwe tun kanan ngen chowa tin kan video upload te in lo muwa in lo don ngal zel theina turin in tan po arem chan zong na turin notification bell kha in metanga ola in da don ya